Girtiya nav qesrê. Rojekê betiya mos çû cem Suziya tevnepîr. Binêr Suzî, min bibexşîne. Min tu dawetî partiya xwe nekirî, lê belê? O dêr min têr nedikirin. Tamam, ya rast sedema esas ne ev bû. Rastî ev e ku bila dilê te nemîne, lê belê her kes te didirsê. Binêr, ez te nas dikim û dizanim ku tu yekî pir başî. Lê belê ji bo yên din ne ew qas hesane ku mesela me ew e ku tu nikarî bipeyivî. Divê tu ji xwe re awayek bibînî ku tu xwe îfade bikî. Ne bivî avayî. Tu yê bikî her kes ji te birevê. Çawa? Nizanim, belkî jî bi awayekî dizanim. Heke tu tiştekî bi rastî jî deradetî bikî, êdî wê tu kes ji te netirsê. Ya rast ew ê wisa bibe ku qelik ji te hez bikê. Serkeftin Suzî, vî qasî bi xatirê te? Divê Suziyê şaheserek çê bikira. Pir dixwest ku xelk jê hez bike û wê qebûl bike. Di wê gavê de maka mozan jî di wir re derbas dibû. جاوبك وجيدا احمقين خيتك هو اللي هيفيات شنا زوم الجبيدة اللي درخينا نوبداران سوزی bi tevnika wê ew girê dan û birin serayê da ku were mahkeme kirin. واو من قد ندي بماجسته قاس حرس ببو اوي قلتي كيه ها لگور كسوزي قرتنا خويايا تشتكي بر خراب كريه ورا حاصل كسوزي عتبه قرتن دياركم كان حد بقارن ويلا خدي سوزي يا ربن چقوي ميقلو بلا هركس بزانه بك واسوزي بخيانتها مظن سوجدار ايلان دكم جبر في سوجيجي صبا سري شفقي بلا قتكي بيجي كرن حتى جزاي وي بجي بي وي ببي زنداني او ايدام ببي خويايا كشاشيك چه بويا سوسي معصومة نممكن اكو اوا واوين كل دشي حكمي مرابن امي وان جيب همان اواي جذبكن هو يا ربي يا استاذ من هرتم دي سجلنا خوشا زبكة نترسى سوزي ازي صوت بدم تازي تربر ندم دايد زو Betiye wê xwe bavêta talûkeyeke mezin û alîkariya wê bikira da ku ji wir bireve. Lê belê ew ê çawa ji nav hewqas muhafizan derbas bibûya û biçûya cem wê. سوزي ازادم تجبر خلاص بكم دمات ام مساج قلت وربر باجي مسكنا باز ندى دبت تسليم به دات وتجاران دات نكاري من بقري كيرنتي حرام مسكنا اشتر بيجم مسكن جيش ملاقناك سوزي أزبيقة فين تبنكي بكم خويايا من ديسة زيد هنقف خوارية أفشكو أزريا كدن ببينم تتبنى لب أزبيقة ورم Berdestî sibê bû. Suziyê
لبری کو تشتێکی دووخە بێلە نەدەخواست ji vê dunyayê here. ایجا چی بو؟ که خو بدن عالی اوه داویê tevnepîlê ji xwe re awayek dîtibû ku xwe îfade bike. اوه ev rastî jî tiştekî muhteşem e ew ê pir heyf bûye ku şarezayeke welê bi avê re biçûwa سوزی چه حوجەیە بۆ منانی؟ خویایەک و mêvanê te hene سوزی ez ji vir derbas dibûm bi rastî jî naxwaz bim sedemê teşxeleyekê dev jê verdin ew xêtika gêj nexema min e Suzî ez cezayê te betal dikim û ji îro pê de te dikim terziya fermiya serayê tu dikarî bi kincên min dest pê bikî tiştekî kolxwe bikim nîne Belê heke carek din hûn rastî tevnepîlekê bên ku tevnika xwe dihûne biladbîra we de be ku ew ne ku dixwaze we aciz bike tenê dixwaze xelk jê hez bike.